Dragi moji unuci, jako mi je drago da vas je vaša mama danas ostavila kod mene, vaša baka Liza, na čuvanje. Voljela bih vam ispričati jednu svoju priču. Kada sam bila jako mala djevojčica, odrastala sam u doba Drugog svjetskog rata i skrivala sam se u podrumima dok su vani padale bombe i dok se bio rat. Jedini izlaz koji sam pronalazila sam našla u knjigama koje sam krala iz knjižnice žene za koju je moja majka radila, što ne znači da je u redu krasti, recimo u ovom slučaju. No jednoga dana, kada sam bila u podrumu i čitala knjige, bomba je zadesila naše susjedstvo i tu sam se pronašla ispod ruševina. Tu sam provela 6 dana i 6 noći i svaki dan sam gubila volju i shvatila da niko oko mene nije preživio. I zadnjeg dana sačula sam lavež pasa i uzvikala sam za pomoć najglasnije što sam mogla, gdje su me u tom trenutku slučajni prolaznici izvukli iz sigurne smrti. Ovu priču vam pričam da znate da uvijek ima nade u životu i da koliko god mislite da je teško, da uvijek ima rješenje.